All India Trinamool Congress Meghalaya kala perdam jur hala kecing betha ka Bharatiya Janata Party BJP kabalam khamari sarkar ha jala Assam banlum jingkhen phang yeng mani kristan ha ka tegi jala ba George B Lingdo nongelam ge ITC ba chief whip kaliang persha ha yeng raba thawan ge jala Meghalaya long ba hapdeng ka teu lekman Christmas pedban ke BJP ka le ki kam ki bakta ek jingsngau gi pat rengwet kristan long ba jinglum jingkhen ge deina mentak yeng mani gi badang shna thma ya po shisnam ba kumjuru igi bladan rusnam sheneng Apreng jong nigi jing kemen pa jing sutrat haga di kapor jong Christmas. Ira sosi mani aso bede bagi kam jong BJP ba kale haga ni ka jela Assam ba ka kata bubun ba ki pai Kristan ba jing so jong ni ki Kristan. Kani golong ta hoy ka thong jong ki ban punthut ya ka jing rakhi Christmas ba kam tam ka jing su ba ka jing ko mer kliang ka ngidon ni ka jela jongi haga don is ba ko ba kam tam ru haga ri ba ko dah gini kikam kijungki kebelak berpenpat penpera ya keri berjaya pendrio. Hakiway ni ki singi nilai mana kalian jong ke sokar BJP lengba jong ki pulit apa Assam ki lai we city. Syabrok ki deputy commissioner syabrok ki superintendent of police bagian Panjing Khen ya kanu tuli ki meni Kristan ki bodon anta hal ni kisnam ki beladap la shimjing kaindu na ka banta kini ke rusnam kalau tligi meni ke don hani ke rusnam du ladab bat ke ita ki brio ki baya penia ya kini ki kam ta ka bede be ki kam jo wala Kristan ke fer ke bodon ko Assam hau ju ko por na kalian jong ke BJP ko persiang man lumjing kaindu ya bakat no tli kita ki ni kumno begini le ban khangla ya kinu kinu ke jimpan kelaniam lani ke jing hamtam kalian juga balang Kristan dan kiberiu kiwan berkelas yang kini Kristan apo Assam kalau panjang pun berapa ke DC ber SP bakumno bakin khangla begini berkiai gila kinti bela mentel akam yang ini kikam jongki turun Kristan ki beper ke pedon apo Assam kini golong ke kabangi ibe nak kapor se kapor pedon kita kajing pelak kajing ibe khamtam kajing persiang kalian jong sokal BJP ban Menteri kam ia kata ke agenda jungki terjun jungki na ka benta ke berpenpai bat beriben ia ke pai kamtam di Kristan yang di berkelet baka Assam kodon ia kita jingjia ke ba buntam aku wede baka jing iben ia ke pai bat kamtam aku wede bagi kam wede bat ki balang ki fer jinge fer nyon ben ki bagi kam bat ki polisi jungki baka lakiu sendet kamtam nurusdem arajar arpo kini dapat paru bagaimana kita kajing temu nak kalian jadi BJP ban penjat penpera ya keri berapa way berkamtam ke jinglang kowe ban kajing imsuk insanya pering jogi jingit ban ki balang ki per nak kalian juga melihat Trinamool Congress iwan ini ban penpau ya kajing sosi berkamtam di pendram jur ya kini kajing le jong sokar BJP hapo Assam belah kata ya susung sungai jogi Kristan berkamtam kajing le swa jong ni kayu Christmas lawan kajing suapom singai su jadi kipat Kristan ki padon apa Assam bat aka not isi berapa we kom ka parti ke bayang na ka benta ki repat panam ta ka hok jong tu ki brio bisa ban ben nginum chong thai nginum sabja ban yele ban yukun ben ya kini ki brio ki bele ban penpai penprai gari halor keniam bat halor jong ki jinge di panu ke juba bele kalian juga Assam kawan rak kesan ni kung kini kiti banwa yang cingtip ke bakerpang na ke benta ki kam ki baper jong ki balang Kristan bat ke ke bangi asur ke buat apa ni kelas taru ya itu kisno ki badon hajan jong Assam ki masa ki interstate border bat ke ni nilai asur ki buat napo ki perlu ki badon hati kisno bagla Assam ki sang menteri borba na kota barwa ya ki bagi kenur Kristan bat ki balang Kristan juga ki tre hati kisno dari jilum juga ya kini ke press conference kalau bertempau ya jing pendam juga nak parti bat ya kan orang berjungi hak bede bat kini kemas